Sibongani ke uNkulunkulu lo wasisinzisa wasihlenga. Hallelujah. Mina ngimbona umsindisi efa esiphambanweni mina ngiyalahla yonke yona ukuzidla kwami. Ngicela ngifunzeleke chapter 2 verse 7, 11, 17, 29. Shall we listen carefully ke bazalwane? Lo nendlebe akeve lokho lowushiwo ngumoya emabandleni. Lo nqobako ngiyawumnika ukuthi adle esihlahleni sekuphila. Lesi separadise yaNkulunkulu. Loyo lonendlebe akeve lokho lokushiwo ngumoya emabandleni. Lo ncobako ngiyawumnika ukuthi adle esihlahleni sekuphila. Lesi separadise yaNkulunkulu. Ngiyabamba lamagama. Loyo lonendlebe akeve. Uyathi kusimanga sekuthi uma ngabe kukhona inkulumo lekhulumwako uma nasiphuma sihambe bese ubuta usibekuthiwani, you hear different versions kusibekuthiwani. Kanti labantu bebehleti nzaweni yinye. No ngathi ke asiyokhuluma sekukhulunywa kwathiwani bese uthi lo vile ukuthi kuthiwe bekukhulunywa ngani atshele lomunye. Uyamangala ukuthi idistorteka kanjani information. Uthi ingelosi nayikhuluma naJohane loyo lonendlebe akeve lokushiwo ngumoya kuphi na emabandleni. Kuverse 11 ke lithini? Lo nendlebe akeve lokho lokushiwo ngumoya emabandleni. Ha. Lo lonqobako ngeke kumente lutho kufa kwesibili. Yo. Neiva lenzaba. Seliphinze lithi lo lonendlebe akeve lokushiwo ngumoya emabandleni. Bese ke la lo lonqobako angeke kumente lutho kufa kwesibili. Asa uthinza makhelwane wakho simakhelwane. Bowatini ukuthi kufa kwesibili ngeke kukwende lutho. Nangabe uva lokushiwo ngumoya emabandleni. Hey imnanzi lenzaba. Nama singahamba namuhla ukhanze ukuthi kufa abantu bayakwesaba. But kukhona kufa kwesibili lokungeke kukuthinze. Touch me not kufa kwesibili kuyalwe uNkulunkulu. But kusime ekuthenini naka moya longcwele khuluma ebandleni ngiyeva yini. Number 3 lithini? Lo nendlebe akeve lokho lokushiwo ngumoya emabandleni. Lo nqobako ngiyawumnika lokho kwemana lefihliwe. Ngiphinze ngimnike ilitshe lelimhlophe nelipito lelisha lelibhalwe etsheni lelingadiwa ngumuntu ngaphandle kwalowo lolemukelako. Loyo lonendlebe akeve lokushiwo ngumoya emabandleni. Lo ncobako ngiyawumnika lokhu kwemana lefihliwe, hidden manna. Ngiphinze ngimnike ilitshe lelimhlophe as if that's not enough. Ngiphinze ngubhansele ngelitshe lelimhlophe le nelibito lelisha
lelibhalwe ejeni lelingadiwa ngumuntu ngaphandle kwalowo lolemukelako. Cabanga. Kunento uNkulunkulu layilungisile. Layilungisele kusinamakhelwane noma ngathi ufuna ukukopa. Indaba sazi that lokubhalwe la. Kodwa longakhona ukufunza nguwe kuphela. Uyakubona lokho. Kusho ukuthi uNkulunkulu ku-unique, ku-special. Njengaloku nawe yakuthatha u-unique, u-special. Never mind ukuthi sigcoke ingubo ngathi iyafanana, sidla kudla lokufananako, but kuNkulunkulu you are special. Nale reward latakunika yona uthi kukhona letaba special for you. Uthi ngiyakuniketa imana lefihliwe 2 bese ngunika litshele lemhlophe la kuleli chekubhalwe libito lelisha lekude umuntu longafuna ukulifunza ngaphandle kwakho wena lobhaliwe. Hey, hawu bazalwane, lona ndlebe akebe kwesithathu lokho. Lithini lesi4 verse number 29. Lo nendlebe akeve lokulokushiwo ngumoya emabandleni. Lona ndlebe akeve lokushiwo ngumoya emabandleni. Kungazuthi uNkulunkulu ufuna lenzaba ingene itinte ihlale asendluli kuyo. Indzaba sibili. Lona ndlebe akeve lokushiwo ngumoya ebandleni. Chapter 3 verse 6. Lo nendlebe akeve lokulokushiwo ngumoya emabandleni. Sekwasingakhi ke lokho? Kwasingakhi lokho? Kwesi 5. Verse number 13. Lo nendlebe akeve lokulokushiwo ngumoya emabandleni. Lekugcina 22. Lo nendlebe akeve lokulokushiwo ngumoya emabandleni. Kungazuthi kuphendwa ndzaba yinye. Sonke isikhathi lamagama lawa ashiwo ekugcineni kulamabandla lasikhombisa. Lamabandla le abese Asia Minor le uNkulunkulu awabhalela. Uwabhalela ke kune message la ngenhla usinakacetha uthi nasene uvile lo mbiko ngoba uyathi uNkulunkulu ukuthi kungenteka lo mbiko ukhulunywe kulabanye wendlule ngetulu. Ungangeni ungevakali. Uthi uNkulunkulu lonendlebe akathi attract lokushiwo ngumoya ebandleni. Uthi lo loncobako kutawuba kanje. Ungaphathanyiswa ngumakhelwane. Uma uNkulunkulu akhuluma. Because uma khuluma uNkulunkulu ukhulumela mina, ukhulumela wena. Yonke imessage lethulwako isuka iconzene nawe ngco. Ayikide kumakhelwane. Itakuwe, itakini. Lokumcoka livi lenkosi lithi caphela ukuthi uva ini. Caphela ukuthi uva njani. Ngoba James uthi asingabi bantu labalivako kuphela livi sitikhohlise. Asibe ngilabalendako livi. Kuthule enkonzweni. Kungako lithi lona ndlebe akeve lokushiwo ngumoya emabandleni. Kune story lesike sakhulunywa ngumfundisi lomdzala losalala longasekho umfundisi Masinga. Nisikhumbula kuze bekunamuhla ngangisengumfana ngisafunze primary school. Let me not say when. Uthi umfundisi Masinga kwakunemfana kunebantwana le labatshelwa kuthiwa nabahamba baya esikolweni kunenzawo lebeyibiyelwe inafenisi inadalati around lendzawo. Kwathiwa hey mfana bantwana nanihamba nibheke esikolweni kulendzawo lendlula kuyo nawubona kunadalati niyambona bathi yebo siyabona. Wathi ke hey ningaqale nakancane ninecelo fenisi ningene niye ngekhathi.
Kwabe sekuhlanyeleke i-curiosity kumfana kuthi kuthiwa singangenileni lento besiyibona mosle wahamba uye esikolweni babuya esikolweni inhlitiyo yalobika ngabe kunani lapho kuthiwa singangeni khona angithi la ngatside umfana abuya esikolweni asayedwana abangekho bangani bakhe uthi hayi namhlanje na elamancabo abanga ngifuna kuyongena mina ngiyawuhlola ukuthi kunani la kuthiwa asingangeni khona avele kumfana webantu bangene nakangena kulendzawo ahamba sonzela asuba siyabuka kungazi ukuthi kunemgodi lokhona lomkhulu nakasonzelako uthi asengisonzele ngitobona nakasonzela nakathuthi uzama kulunguda umgodi athi umgodi mkhulu ngabe kunani lemkhathini lekhathi la ugcina khona lomgodi asonzele umfana hawo kube nemandla athinte lamdosako ugcumkeliyana umfana angene ehle awushona phansi ngiyakubona lokho wehla umfana wehla ngetinyawo uyongena emgodzini wehla washona phansi nakefika phasi cala uyamemeta ye kude umlomo wakho ngoba abantu abaningi abendlulile ondlela ye agcine umfana kukhona lomveli abatshele uziyeni kunemuntu longathi ukukhala emgodzini but sitamsita njani ngoba akungenwa la kulendzawo lona endlebe yakuva akeve lokusho umoya ebandleni fananzini kwakhulunywa kuthiwa kunengoti lekhona fananzini abevile kepha kevanga ngoba kube abevile ngaba kangenanga bangena sizathu yini indlebe beyikhona weva yini akevanga kolokolo uyakhuluma emabandleni kukhona lafuna uNkulunkulu kwendeke ebandleni bamjikeleke intsambo umfana mfana bamba intsambo ngoba ngeke sikhone kusonzela umfana ucale angikhone mfana bamba intsambo ngeke sikhone kusonzela bamba intsambo sengize ngikhumbula lobunye umfundisi wathi uthandazela umuntu uthi akasukume uthi lo muntu angikhona wathi stop telling me what you can't do what I'm telling you yabona ungathi bengahambi uthi ngizisukume uthi angikhona uthi mangitshela usawukhona into le ngikutshela kona lophila bamjikeleke intsambo umfana agcine kumfana intsambo ke ayibambile bamhuduleke lona endlebe akeve lokusho umoya kunemsindo lekhona leminengi kuyayalukwa lokungenta kosilivi laNkulunkulu neliphimbo lakhe lekumise ulimise kanti you are missing eternity ne destiny yakho omuntu kuthole ebandleni ngifuna ukukhuluma ngemlayeto lothi umbiko the message to the 7 churches namuhla ngindaweni tasendlalelo evikini lelitako namavikini lelitako sitawubuka kuthi moya uthini emabandleni 7 times uyakhuluma kulo 7 times ngifuna unakana sithombe nasi 7 inombolo lekhomba kuphelela uNkulunkulu nakadala umhlaba wasebenza 6 days ngelanga lesikhombisa wase uyaphumula amen umbhalo uyasifundzisa kubafanele bantwana bakaNkulunkulu ukuthi baphumule siyasebenza siyangena ekuphumuleni ngelanga lesikhombisa this is the number of completion uze uNkulunkulu kuphelele lo mbiko lesitawuva imabandla lasikhombisa
ucukethe ingcikithi yelibandla but ukhona indlela akhala ngayo uNkulunkulu emabandleni na umva nje akhuluma kanje lona endlebe yekuva abe ngakhuluma ngoba kwakumnanzi abe khuluma ngoba kwasekukhona lapho tintho diphume khona esiporweni singacabanga ukuthi singcono kakhulu kunabo basendulo igama lenkosi malibongwe asesigijime siye encwadini yaDeuteronomy 32 kwenda sendlalelo verse 1 to verse number 4 Lalelani mazulu ngitawukhuluma vani wena mhlaba emavi emlomo wami imfundiso yami ayehle njengemvula emavi ami ahohloke njengemadolo yebo njengemabhudlo etshanini lebuluhlata nanjengemvula lenkhulu etikwalokumilile ngitawumemetela libito lasimakathe kudunyiswe bukhulu baNkulunkulu wethu yena ulidvala imisebenti yakhe iphelele yebo netindlela takhe tonke tilungile uNkulunkulu lowethembekile longakwendi lokubi uqotho akakhethi muntu sibona sithombe ingoma yekudumisa yaMose. By the way, Moses ngumunye wemuntu kubabhali belibhayibheli lowaba nenhlanhla yekubona but part yaNkulunkulu kude lomunye wacela ukuthi ngicela ungikhombise ingatimulo yakho wathi uNkulunkulu kude umuntu longangibona aphenza aphile wamthatha kepha Mose wase umkhuphulela entsabeni nakafika entsabeni wavula lidwala wamfaka kuleli dwala wase nasamfaka kuleli dwala wase kwenteka tintfo angikho kuloko namuhla kwenteka umbane kwenteka umoya kwenteka njani wase uNkulunkulu uyendlula umvala buso wamkhombisa ingcenye nje emhlane wakhe ngekusho kwembhalo but nasabona uNkulunkulu inkazimulo beyilapho wawungeke uyikhona nguye ke lo sabhala ubhale ingoma yokuhlabelela liculo laMose Mose wase ucamba emavi alengoma wawasho onke ngenhloko kusukela ekucaleni kuze kuye segcineni sive sonke sakaIsrayeli sasilalela uthini ke Mose usilalelani mazulu kokucala ngitawukhuluma vani wena mhlaba khuluma nemazulu khuluma nemhlaba uthini emavi emlomo wami imfundiso yami my teaching ayehle njengemvula emavi ami ahohloke njengemadolo yebo njengemabhudlo etshanini luhlada nanjengemvula lenkulu eti kwalokumilile kulengoma yakhe le uthi ngiyawumemetela libito lasimakathe kudunyiswe bukhulu baNkulunkulu wethu ngicela ukungivulele lesithombe sami ke lesishumayela ngaso namuhla uthi ke yena uNkulunkulu ulidwala he is the rock imisebenzi yakhe iphelele imisebenzi yaNkulunkulu uthi yebo netindlela taNkulunkulu tonke tilungile uNkulunkulu loethembekile faithful longakwendi lokubi uqotho akakhethi umuntu sithombe lesibona kwaNkulunkulu ngunasi uthi uNkulunkulu uyisymbol yestability eveni nasemhlabeni lodungutelako iamplification siyayibona tinoti yanyakade uNkulunkulu ulidwala uNkulunkulu uyini uyindzawo yekuphephela safety nakuchamuka sivunguvungu nesihushe na ubalekela kuleli dwala uyaphepha uNkulunkulu uma sihlola umbhalo lithi kwathi nabahamba baphelelwe ngemandi ehlane watshela Mose ukuthi shaya lidwala kwachamuka emandi uNkulunkulu uyaprovide uNkulunkulu uperfect imisebenzi yakhe yonke iphelele uNkulunkulu upright uNkulunkulu uqotho
uNkulunkulu wejustice akakhethi ibala lemuntu. uNkulunkulu uliqiniso. Leli dwala lesikhuluma ngalo lenguJesu. Uma ufunza lamavesi alandzelako, uNkulunkulu uyakhala uthi yet my people bangishiyile mina edwala labo, mina eyihlo wabo. Bahamba bayofuna labanye boNkulunkulu labangasibo boNkulunkulu. Bayini? Imisebenzi ebathwe abantu. Kodwa uNkulunkulu omunye. There's only one God. Bangakwethusi bangakwesabisi. Noma babo uNkulunkulu labakuthiwa baqhamuka emandini, noma kuthiwa boNkulunkulu basemimoyeni, noma boNkulunkulu basemgedzeni, kude uNkulunkulu omunye munye. Ngemanga lokho. Kwethusa nje kuphela. Ndoyethuka. Ngikhuluma kahle, ngikhuluma mina siphila eveni eSwatini. Angithi even esiphila kulo kunetindzawo la uhlala khona bakutshela kule ndzawo le akuloyo akubuya nakusakho. Angithi banemanga bafuna kwethusa. Yebo, angisho ukuthi abaloyi. Lengutshela kona ukuthi banemanga. Nawuhlethi kule ncaba kuleli dwala bayoshaya baphambalade. Hlala kuleli dwala. Ungasuki kuleli dwala. Wesuka kuleli dwala uyinkoyoyo. Udawuthi mangala uthi kwendekene. Uzibangishile mina uNkulunkulu. Kuverse number 13 lithi uNkulunkulu wabenta bandisa baphakama, they ride kuma heights. Verse 13 uthi wamgibelisa eticongweni letinze temhlaba, wamondla ngetithelo tesiganga. Increase. uNkulunkulu loyo uthethe Jeshurun long Israel, wamphakamisa wambeka esicongweni, wafike khona wamondla. uNkulunkulu kweloyo wamnika lokunengi, iabundance, tibusiso. uNkulunkulu wamkhuluphalisa ngeluju lwemadwala nangemafutha emfantwini ematsheni emlilo. Ukhuluma ngani lokho? Ukhuluma ukuthi lo muntu lo waNkulunkulu wasinaka phakamela endzawweni ephakeme. Leto ndzawo tifanekisela bukhona baNkulunkulu, high places. Now ufike ebukhoneni baNkulunkulu kuneluju, kunemafutha, lafanekisa moya longcwele. Lo muntu abetamasa kumnanzi konke kuhamba kahle. Lezi iBhayibheli wase uyakhuluphala na uchubeke uyaphambili. Wamkhuluphalisa ngemasi nangelubisi lwemihlambi yetinkomo netimboti, nangemazinyane lakhuluphalisiwe etimvu netimboti, nangetihanqa. Wanatha liwayini lelikhethekile lelimnanzi kakhulu. Uyasibona lesithombe. Bese lithi Jeshurun wazimuka, wakhahlelela, wesutha kudla, wesuleka. Hey, uyasibona lesithombe. Kunemuntu ngiyahleba, angikhulumi kakhulu. Bathi kunemuntu losinawumbuka abe nesithundi. But bathi wathola imali bese uyasuleka uyashintsha. Base imali yamgeza. Ngakubona lokho. Leli verse lapha ke base bayesuleka nekusuleka. Wabezama uNkulunkulu. Wasuleka umuntu. Wakhuluphala umuntu. Watamasa. Nako lokwendeka. Watamasa. Wasinakatamasa wase wenda njani? Lithi wase uyamfulathela uNkulunkulu. Uza sengenele sengifike esicongweni senginako konke. Uzanywe uNkulunkulu ukuthethe ungenasilutho, ungasilutho, ungesimuntu, wangenza umuntu. Ungithathela, wangibeka la, wangenza umuntu. Ubeka Nkosi, ungiphumelelise. Angithi umthathe phansi
wambeka la wamenta umuntu wathi angacebetela wathi angakhuluphala wathi ha lo nkulunkulu yini indzaba yakhe ngiyafulathela mina angisakudzingi lokho wahamba. This is what happened. Uthi uNkulunkulu wangifulathela. Hey. Uthi ke walala lidwala lelingumsindisi wakhe. Walala lidwala lelingumsindisi wakhe. Sithombe lesisibona lesendeke kuIsrayeli. Ku verse number 7. Sothi uNkulunkulu khumbula tinsuku takadzeni. Iminyaka yetitukulwane ngetitukulwane. Hambani nibute boyihlo batawunikhombisa. Hambani nibute labadzala batawunitshela. Uthi buyelani kimi. Come back. Sithombe sethuke nasi bazalwane. I-purpose yaNkulunkulu ngelibandla ngoba sitawukhuluma nge-message to the 7 churches. Inhloso yaNkulunkulu ngelibandla kuthi libe khona libandla ngunaku number 1 kuthi nasihlangana site kutawumkhonda uNkulunkulu. Uma sihlangana kulapho uNkulunkulu ahlephula embula livi lakhe kithi. Kusichazela kusikhombisa kusitshela ukuthi ufuna ini uNkulunkulu ngathi ngawe ngami ngelibandla. Mulapho nasifika simworship uNkulunkulu. Where we lift up our voices and our hearts simdumise uNkulunkulu. Sikhathi sekungafiki ngihlale ngibe spectator ngibuke lo sibendani labanye. Sikhathi sekugcumukele sitibeni. Because uNkulunkulu craves indumiso yakho neyami. Uma sicetha kumdumisa uNkulunkulu, uNkulunkulu usitshelile ku Matthew 22 verse 36 to 40 lithi bothanza inkosi uNkulunkulu wakho ngenhlitiyo yakho yonke, ngemphefumulo wakho wonke, ngengqondo yakho yonke, ngemandla akho onke. I-focus kuNkulunkulu, vertical relationship. Ujule kuNkulunkulu, ungavumi kushiyeka. Bese number 2 kuMateyu 28 verse 18 to 20 uthi uNkulunkulu hambani ke nento etive tonke abafundi lokholwa kwabhajadiswa uyawusindiswa longakholwa uyawulahlwa. Uthi bese niyabafundzisa kugcina konke lengitshele kona, bekani mina nginani kuze bese kupheleni kwetinsuku. Isummary yako konke lokho itholakala lapho ke one man umfundisi Warren, not Warren Lwala kithi, but lo munye umfundisi bathi Warren ubhala incwadi lethi purpose driven church. Ukubeka kanje yena uthi uma silibandla siyafika simkhonto uNkulunkulu number 1 number 2 sibe ne fellowship nebudlelwane nebazalwane le la khona sinakana khona. Uthi maphosa ebudzeni beliviki uchamuka kuphi, uhamba kuphi, yini lemhluphako, yini lengamhluphi, siyanakana i-fellowship. Ngingangeni ngisuka ekhaya ngibattered, ngibruised, ngibroken, ngifike esontweni sihlangane ngetulu njengehlinza fuku siphume siye emakhaya ukhanze ukuthi kude lengisitakele ngakho. Fellowship ngiloko lokufuneka kwebandleni. Sesiyanakana nyalo i-focus membership ebandleni. Siyathwalisana imithwalo. Ngiyakubona bazalwane. Ungangeni uphuma uhambe udiva udisconnected. Na uva ngazuthi kune disconnection, please phakamisa sandla. Khuluma nebafundisi. Kuthi wathi ngiva ngazuthi la ngifike khona angitholi kahle kunesikhebesi ngabe ngahlangana nabani njani ministry. Sitokhona kusetana ngoba injongo yaNkulunkulu ngilokho. uNkulunkulu ngeva buhlungu ukuthi kunemuntu lochamuka athwele imithwalo asindwa angene enkonzweni aphinza aphuma nemithwalo yakhe. Aze lo munye aphume ayofuna usito kulabane emadloti kulababhulako asuka enkonzweni. It can't be. Ngeke kwendeke.
malume wami sowashona abekhonta lelinye libandla lengeke English abefika noma ngabe seyinkonzo zoyiphumile noma salate afika guce phasa thanders bese uyaphuma uhamba ekhaya wahamba but ke nasengisolana naye kuthi abengafiki nangesikhathi abefika late abantu abathola laba imatamsida wase uthi uyaphuma kuleli bandla wakulelinye libandla lengeke-English ngegama labantu uyinkomo angisiwe ukugcika amabandla but ngikulibuka kwami ngathi belingamsidi leli bandla uthi nangimbuta malume wazushiya leli bandla soya kulelinye libandla uthi lene uthi hayi ngangasidakali leli bandla leli ngase nangifika lapha sebafike banginika lokungangisida ngase ngiyasitakala wazi masakulelinye libandla kumsida lokumsidako abengakhohlwa kubuyela ebandleni lakhe labe khona afikele masayedwana afika aguce leyo 3 minutes asukuma phile ekhaya so wathi usekuhamba kahle ke kuye fellowship injongo yaNkulunkulu uma siku fellowship ngulapho khona sitawakhana khona njengelibandla we are building the people up and towards la sisi committed to maturity khona siyakhana limasela kuze utokucina ekholweni kwakho ungabe umntwana enkosini siyakhana ekwakhaneni kwethu ke unayinaya indzaba lenkulu ye-discipleship uhlala eklasini lapha ufunze ungumzalwane ungafika enkonzweni ku-10 to 11 kuphela so uhambile liviki lonke awukho utawufunzani ku-10 to 11 Windeka sibebede isikhathi sekujula evesini evini uze utokhona kufunza kuyafundwa ke ku discipleship le ku discipleship lokwendeka kokhona we train people siyaba trainer kuze kusi batokhonta Jesu to serve Christ siya equip you are being equipped ebandleni because how can you serve Christ once you have been trained you are committed now to ministry kusuda uphuma ke manje uyosebenza njengemzalwane funa ukuthi yini lengayenta mina ekhaya enkonzweni ngoba uNkulunkulu akaplant umuntu ambeke ebandleni ambekele ukuthi abe inombolo statistics but uNkulunkulu njalo kusonke singaka bude kushayisana sonke singangena ku ministry sisebenze kufuneka lokho nasifika ku ministry kwendeka kanjani then we send them out kuthi sowuvuthiwe soyaserva sesingakuthumela uhambe ke manje go out uyobalanza evangelism libandla lenta lokho as they come in bangena siyabakha siyafellowshipa siyabakha ezisibakha siyabakhulisa ezibakhula siyabatrainer as we train them siyabathumela ngaphandle kuhamba kanjalo ke sithomba saNkulunkulu lanaso ngelibandla uthi ke uNkulunkulu nakakhulumako the basis yaloko ngulo Mateyu lenkhuluma ngaye thanza inkosi uNkulunkulu ngenhlitiyo yakho yonke uthanza makhelwane ngoba nangabe ungumzalwane so uyitholile lempilo lensha so ufellowshipa nabazalwane ubone makhelwane wakho angakayitholi ungamsherishele kucishe kufana nebuthakathi lokho ngoba how can you wena uphile kahle uhamba ezulwini ushiye lo makhelwane wakho angayezulwini niyakubona lokho bazalwane sesihamba ke siyabathola sihamba nabo siya kuNkulunkulu ezulwini sengivala ngoba ngibeka lesithombe sanamuhla ngivala ngananke amagama lathi uma sibuka iBhayibheli live la uNkulunkulu nalo ngiliphethe le live la uNkulunkulu lisambulo it is the revelation lechamuka kuNkulunkulu lembula uNkulunkulu leBhayibheli lembula indalo creation ukuthi sichamuka kuphi lembula kuwa kwemuntu the fall of man lembula the way of salvation indlela yokusinza ngoba uNkulunkulu umnengi kuloko bese iBhayibheli liyasitshela ngeliplane laNkulunkulu nenjongo yakhe
Ngeditukulwane ngeditukulwane. God's plan and purpose for the ages. Kulama verse leswafundzile esambulweni. Kuthiwe lona endlebe yokuva keve lokushiwo ngumoya ebandleni. Sitawubona ke evikini lelitako. Kuthi uthini uNkulunkulu emabandleni? Sitawubona ipurpose yaNkulunkulu ngelibandla. Bese sibona ukuthi kwendekani ebandleni laNkulunkulu kusuka ekuqaleni kuze sitawufika nyalo. Kulota iappetite yakho kulesifundo lesingena kuso ngicela unake nako. Nawufunza incwadi yesambulo. No, incwadi yaGenesis isitshela imvelaphi isichamuka kuphi. Creation. Incwadi yesambulo isitshela the future siyaphi la siya ngakhona. But nawufunza chapter 2 na chapter 3 sithola sithombe selibandla ngekuphelela kwakhona. Kusukela Jesu afile wanyuka kusukela ngePentecost nalitalwa libandla. Kuze kuyofika lapho Jesu abuya lanza libandla lakhe khona. Lo chapter 2 na chapter 3 esambulweni usitshela ngalokho. Linjani libandla? Nawuceda chapter 3 incwadi yesambulo awusalibona libandla until chapter 19 incwadi yesambulo. So libona libandla libuya na Jesu. Kuzo ukuthi chapter 2 na chapter 3 usitshela ngelibandla. uNkulunkulu uprofethile kusi libandla litawendlula ku7 wetigaba lokhuluma ngekuphelela kwetikhathi. Asikatshelwe eBhayibhelini ukuthi libandla litawuhlala for how many years before Jesu abuye. But lesikubonako sithombe ngelibandla kusi libandla litawuba nje, libandla litawuba nje, libandla litawuba nje, libandla litawuba nje kulesikhathi litalwa azabuye Jesu. Sifuna kubona ukuthi sikuphi ke thine namuhla kwendekani. Ingabe inhlitiyo yemnikati welibandla nakabona sithombe ngelibandla sikhona kulo yini njengelibandla namuhla na noma sesiphumule esiporweni. Laba bamshiya, their rock, their salvation, their provider. Base bayanhlanhlatheka. Wase uyababita uNkulunkulu uthi buyelani. Hambani nofuna. Bathini boyihlo, bathini ama-elders enu, batawunikhombisa, batawunitshela. Uma ke afika Jesu la ngengilosi kuJohane ufika uyamembulela ke lesithombe ngaleli bandla. Ngifuna ukuthi siphume sathi ukuthi leli Bible esiliphethe licukethe ini. Nivumelene ngivale ngekuthi leli Bible likhuluma ngafowe abantu. Uma ufuka encwadini yesambulo utakubona kakhulu lokho. Likhuluma ngaNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya ongcwele bese likhuluma ngaSathane. Leli Bible likhuluma nga 3 places leti distinct. Lezulu, umhlaba, sihoko. Those are the 3 places utatibona tivela. Incwadi yesambulo. Likhuluma ngebantu labathathu, iBhayibheli. The Jews, the Gentiles, the church. Uma ubuka in the Old Testament, uNkulunkulu wakhuluma naAbrahama wanaka ngemaJuda kwaze kwafika lapho kufika Jesu khona. Ya shift attention. KunemaJuda kunebetive sekunelibandla nyalo. Uma sibuka libandla lalikhona khona, libandla line mandate leliniketwe uNkulunkulu lona. EmaJuda sola khona, betive solo bakhona sekunelibandla. Ifocus yaNkulunkulu ya shifta from the Jews kulesikhathi yanamathele ebandleni. Kungako kumcoka kwadi njengelibandla. Uthi theni uNkulunkulu ngathi. Kuze kuthi 2 things. Singathi khanzi sine regret nasavela Jesu abuya lanza libandla. Kuze besingadi thina kufuna sendeni. Kungawona sifike ebandleni. Inkosi iyasifundisa. Uthi theni ufunani uNkulunkulu. Kodwa lo doubt egcineni hayi mina inkosi bengingadi. When live la uNkulunkulu selembuliwe ukuthi ithini iplan yaNkulunkulu nelibandla. SiSwati. Lona endlebe yekuva akeve lokushiwa ngumoya ebandleni. While live la uNkulunkulu leliqiniso
lelibhalelwe bonke abantu lelisifundzisako, but it has not been addressed to all people. Iportion yaleli Bible ikhuluma namaJuda, ngeke uthathe uyifake kuwe. Lenye iportion ibhalelwe betive, ngeke uyifake kuwe. Thina njengelibandla kune portion lebhalelwe thina. Ngifuna sijule kuloko ke evikini lelitako. Sibuke thina njengelibandla. Uthi uNkulunkulu uthini kithi njengelibandla na. Igama lenkosi malibonga. Bathandekayo, akabe nemusa uNkulunkulu kithi njengelibandla. Kuthi sivuleke emehlo, kuvuleke indlebe, sive lokho uNkulunkulu akukhuluma kwe ebandleni. The message bazalwane ngicela kusho ngigcina ukuthi it is urgent, yaphuthuma. The message le emabandleni icritical. Kusho ukuthi nangabe kungenteka kube khona lokungakupholoda, ungayipholodi umbiko nepurpose yaNkulunkulu lafuna ukuthi uyive ngoba mina nawe unengcenye kuyidlala. So lo usangakafa usaphila ungumzalwane kunale lafuna uNkulunkulu usukwente. Let us come prepared. Let us read lencwadi prayerfully ezoyifunza. Next week siyangena kutova uthini uNkulunkulu libandla lisukume lemengethe inyawo sesithandaza. Hallelujah, amen. Sikhashana so bakhona Tenesa salwane Baba wethu longcwele siyabonga. Hallelujah. Siyabonga. Sibonga kwathi Nkosi ukuthi ozayo uyeza. Akana ulibala. Utawubuya Nkosi utothatha naloyo longasiyo ngaleli live. Uyawuhamba naJesu. Nhliziyo yethu Nkosi iyathokomala ekseni. Sibonga kukhonjotwa ukuthi singilabendlulako emhlabeni. But ekwendluleni kwethu kunenjongo yakho lofuna siyifeze singakendluli. Kungakho usembulela ngenjongo yakho neliplane lakho etitukulwaneni ngetitukulwane. So uyakhuluma ngengelosi yakho kuJohane. Uthi bhala Johane naku lokuvile lokubonako.
lona endlebe yekuva akeve lokho moya lakushoke ebandleni. Sithandazela Nkosi ukuthi umbiko lotakithi manje siwuve siubambe ube grounded kithi isikhathi sendlulile siyaphela. Masinyane inkosi yenkathimolo itawubuya kulandza libandla. Asimane sitholakale sibhize ensimini senta umsebenzi sibambesene nawe. Asilibali Nkosi uthi tingelozi tiyakudumisa nathi kufanele sikudumise. Bese we are grounded evini lakho. Sinikete iprovision sibone lokuchamuka koluju evini lakho uNkulunkulu wethu. Emafutha amoya longcwele kuze utabalula umsebenzi ekusebenteni kwethu. Bese wena uyaphekelekela iministry yethu ngema signs, wonders and miracles happening. Lata ukhomba ukuthi lo msebenzi ungewakho vele. Libandla lisakhula, lisagcina sibe balandzeli baJesu. Libandla lisayikhipha siyawenda umsebenzi wokukhonda. As we go out, libandla lesithumela ngaphandle kube lula kithi kuhamba ngoba sihamba nawe. As we bring them in, ngoba isikhathi siyaphela, awufuni labaningi bayesogweni. Lithi iBhayibheli lothanda bantu bonke basinziswe bafinyelele kuladeni iqiniso. Siyavuma Nkosi sithi yes Lord, sifuna ukubambisana nawe emsebentini wakho. Licilongo lingakakhali, ungakagucodi. Sisinde ngamunye ngamunye, sibo babe sibo make singilabasha, sibo gogo sibo mkhulu, sonke sinengcenye yokuyidlala ekubambisene nawe babe wethu longcwele. Asingafani nabo bokucala labo lokuthi kwathi sobendele konke wabaprovide ngensinziso, wabaprovide ngemafutha, wabaprovide ngeliwayini, wabaprovide ngekudla, wabaprovide ngeloju. Kwathi bangadla besutha batamasa besuleka bakhuluphala base bayakufulathela. Akube khashane nathi lokho. Siyabonga Nkosi, siside ngamunye ngamunye singakwendi lokho. Thank you Lord. Sesifike egcineni siyathandaza ukuthi kwangazuthi luthando laNkulunkulu Babe, umusa wenkosi yethu Jesu nekuhlanganyela kwamoya kungahamba nathi ebutheni beliviki. Usigcine size sibuye sihlangane njengelibandla lakho. Shangathi uNkulunkulu anganibusisa anigcine. Shangathi uNkulunkulu abengaphakamisa isandla sakhe kini anibusise. Shangathi uNkulunkulu angaphakamisa ubuso bakhe kini aninikete ukuthula lokunengcubekela phambili. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen.